ta ka janmiet shwa ban phai shki khubor ki babnya ngin ya pechwa yakimat bakongsan la ban long ka election shiteng samoy ka yeng dorbar lok sabha na shillong hadien bala penbet thama ya ka thup kerteng election but anpenmi ya ka thup kerteng election haka nyau tarik urisau ong chief electoral officer ka jela Kentu usembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tinsong ya ki samla bandan ke jingkit klik ke bakam klan ya la ki jong ki kamram kentu ban buat dala ka mons ngobha ya ki kendon ai Temu ka KHADC ban let chaki bor ka an kenang ban yok ni biang ya ka Khasi Traditional Medicine Institute bam siu ya ka pisa bat bam pentrai kam ya ka daki nong shimwai Bat betha Chief Secretary ke Jela Meghalaya Dr. Shakil Ahmed ya ki tenat sarkar ban sedang ya ke medicinal but aromatic plant project haki jaka bla syakta haki kamti marpok kendo na ke benta ban yo ya ke kamai ke kaji ke bane bat ban penbaha biang ya ke mariang Mentang inya pai shwa shaki khubor na keleng ke jela. Chief Electoral Officer BDR Tiwari ula aidak baka election shiteng samoy jong ka yeng dorbar Lok Sabha na Shillong kala banlong hadien bala pendap ya ka special intensive revision jong ka thop kerteng election. Kani ka kam kan yaj lingba bun teli ki benta. Kentup ru ya ka jingpen shisha haman laki tingkong yeng nadu ka laipau tarik ujeliu hadu ka arpau kendai tarik unaitung ka jingpen mi ya ka draft roll ha ka san tarik unailar bat ka jingpen mi khatdu ya ka thup kerteng election ha ka nyau tarik urisau ar hajar arpau riu ka election commission kari India kan sa penbena ya ka tarik election shiteng samoy hadin bala pentikna pura ya ka thup kerteng election bala depen bet thamai na ka benta ka election ka bayat bet yat renti bat ka bakhuaj basuba Intensive revision for Meghalaya is 2026. The training phase is starting from 20th June to 29th June. And then 30th June till 29th July, it will be house to house visit by the booth level officers. And draft publication will be there on the 5th August 2026. And after that, from 5th August till 4th of September 2026, the period will be for claims and objections. And the publication of final electoral roll will be on the 7th October 2026 and qualifying date of SIR is the 1st October 2026. We are ongoing this SIR exercise, so this exercise is continuing. SIR will happen as per the schedule, as per the mandate, and there will be no ineligible voter will be included and no eligible voter will be left behind. Usebut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tinsong ula penpau ya ke jingsngo khuslai jingmut jeng ki babun ngut ki samla ki babut ya ki an ki kanun bat ki kendon baper tang na kadau baki ting ya ki jing pentrai kam ya ki haka jaka bakandai ke jingkit klik pura ya laki kamram haba ai jingkren haka jingpen inam Navin Nyaya Sanhita exhibition hanong ba Shillong ula penpau ya ke jingdon kam jong ke jingbu por ki kor ki bor bat ke jingshania bat ula kentu ya ki shnong ki thau bat ki nong yalam shnong ban ya trailang ha ka ban kentiu ya ki nong shong shnong ki bala don jingkit klik ha ka ni kesngi la pelat pat baru ya ka medley par SOP bat ka jing itu kerpang ya Dr. Benjamin Momin It's more or less 150 years. The old laws are changed by the government of India.
150 years, it is not a joke. And those years we call it a colonial laws. And right from that time we followed the laws which was inherited during the British period. But I'm so happy to inform to all of you, after the Parliament passed the proposed bills, it has become an act, and here in the state of Meghalaya, we are able to put it in place from 1st July 2024. Now we are more or less completed 2 years of our journey. Khasi Hills Autonomous District Council kala perkat ban lecce kibor ka an ban kini biang no ya Khasi Traditional Medicine Institute ya ka balaseng ha ka jinglut ka bakhandai point saupunyo kulur tingka halum so pet beneng hadien ba kamshim la trekam satya la arsnem menta hadien baladep IY shakaway ka kunhun shimet Chief Executive Member ka KHADC uba Winston Tony Lingdo ula ong ba ka nongshimwai ka Center of Learning, Knowledge and Services Kamshim las dang pentrekam limnisiu yaka baywai watla ka KHADC kala penkenmau yaka nakapor syakapor. Ka council kala ban let syakibor ka an ban yo biang yaka ni ka jaka sumar bat ban sedang biang ban kentiu yaka rukom sumar tenrai. Nakaliam ka juga ngalalit RCN syati ban le inspection. But kaping pangmet yang Mr. Chairman sir namar bangai ya kani ke institute lakshna ya ka hakador keberem tapoi hadu kendai klur sau kunyau lak lamut kendai klur siteng Mr. Chairman sir lak pelut ya kani ke building ladu tu Islam ke bladat Henry hakanu ke rukun ke bapen bingo ya kani ke isi ke bamenta kadai ba hadin bladat shna ya katai ke building la IY pat cho uwe ubrio Hakador nriu nak sisnem kataru hadu arposnem yaba ngalik bende yak inspection ke jonga hangtai man shiyu thu bagi netip lang hapo ka house for away kani ke jaka I kumba karlong ke jaka yingja jongno ri jongno ngam shim lalap ya kata ta Center of Knowledge and Learning bakan don ngam shim lai I staff ki jongti ngam shim lai I ya kanu kata ke activities ke bandan hakatu ke menor ba kan wanra shisha ya kata ka jingmu jongka district council wanra ya kata ka healing and wellness center kumbala mu dak isi ke berem but kebapen pang mek shu yang Mr. Chairman sir kalong ba itu ki yeng kita labai tingka na ka district council hadu khandai klur steng menta kila jot kila pra Khasi Hills Autonomous District Council kala pensyai bakan pendonkam yaka online system na kabenta ban apply thema yaka trading license. Hapdeng ka dorbar liur jong ka KHADC, Chief Executive Member Winston Tony Lingdo ulaong baka council kadang perkhat ban pendonkam lingba ko online tang na kabenta ban penthema yaki license, kabakentup yaka jingsiu pisa, ban boot din yaki application, ki sernot digital, bat ban kemi yaki jing ujor. Syu ula banjuru baki nong tap kerteng batamai ki hab ban tap ya ki kot kisla dalade syaka office jong ka council. Kani ka jing pensyai kalami hadian ki jing kentho jong unong yalam kaliang persya uba Tito Starwell Khan halor ki jing ki bala ban mi lingba ka online application bat ka jing te lakam ya ki nong khayi bar jela. Ka polisi trekam jong isi borokowe kalong ba ban aila ya ki breu la jong ki blala ikitam ban tre bangin penking ya kanika rukom ai trading license den re ka e ka jing so ka jonga kalong ba laba ki ai online ka e pat ka legal application ba si sen ba filabu online bada ki wiwa bar tala ki apply ya ka trading license online syugo menta haba kila apply online kila seal hato kamlang mandatory ya ka isi bahkan hab ada ya kan itu license but kan kring ya ki wepat ki breu ki badai na ki wepat ki jela
Habak UI, bakal ada untuk online system ban apply ke trading license ni Pak Hasil. Naso kanihi kanlong ko bakli jin hang war. Ya kibri benar bani apply trading license. Hoi, kila ban ong ba naki shispa kali ba apply ngin reject san ko kali. Ndrei san ko ti hab ai. Lagi la biang ikut kisla la sa ti hab ai. Jero takada ngaso ba hangai ngaso bato online system kande kalat kalenti ya kibar jela bakini apply trading license kat pemon hang ni pun disebut. Mula benda online system ya ki service, bak kita ki service ki kinlong kumni. Online application for trade license, online renewal of licenses, digital payment of fees, online tracking of application status, digital issuance of license and certificate, online complaint and inspection management. Kaniya baru larangi le hakabayday bat trading license ya kapamenta kan pentrikam syatang ya ki renewals amar ya ki fresh trading license ti larangi pendontam ya ki online hindumla banbu ya ka fresh trading license haka online and re hakabayday bat fresh trading license ihapan one bed sha office ti ini ki sistem ini ki indotli ki jingdon kam ki ba la kadau mentan ladang kwa ban le ya ka kumbang la ong benda ihap ban pek du lada ka budget ka sya ne em yang i ban pendon kam ya kini namar ba bangin pendon kam ya kini ki online application bat kunta terter ni don kam na ka jong ka software ni don kam na ka jong ka digital signature ni don kam ya ka jong ka online payment gateway kan simpur ladang impak don ki experts nani ki ba kibala jutre ya kini ka Chief Secretary ke Jela Meghalaya, Dr. Shakil Ahmed, ula betha ya ki tenat sarkar ban penkre ya ki projek medicinal and aromatic plants, naga benta ki jaka ki bela syak tak jur haki kamti mar pok kendau hapok shibnai, da ka ba itu kerpang ya kani ka benta kum ka jingpen bet ka bane basa naga benta ban penbaha penbiang ya ka mariang, bat ban penmi kam penmi jam. Habakren haka Make Aroma Mission Stakeholder Workshop menta kesngi, Ahmed ula kentu yaki he ki han ban pendon kam baha yaki song tingka haka bayadei bat ki saudong saukun ke jela ban thau yaki lat ki lenti penmi kam penmi jam. Haka ni kesngi la pelat pat baru yaka Make Aroma Mission Document bat Nursery Manual haka baki riu syampang kila penpau yaka bor jong ke jingtung yaki ken bat dawai bat kentiu yaka kamai kaji. Ban penbaha ya ka mariang, bat ban kentiu ya ka Jela Meghalaya kum ka pedeng na ka benta ki ken bat dawai, bat ki jingtung ban shna jing ubi. The difference will come if you are able to instill that entrepreneurship, drive, confidence, capacity and the technical support to them so that they become future entrepreneurs. Okay. Gone are the days you get government job or job very easily. Okay. So these are gold mines and especially for the place where there are mine affected areas. MAP, medicinal aromatic plants, are one of the solutions for that. In fact, I'm sure that MBDS tried on a pilot basis. In fact, we have a huge potential for doing it. I would rather request Meghalaya and Gavde to work together. And of course, आप तो पुराना आदमी से माहिर है, एक साथ करके आप मैं आपसे गुजारिश है कि आप एक महीने के अंदर माइन अफेक्टेड एरिया के लिए स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट बना दीजिए. पैसे का कमी नहीं है, सरकार में कभी पैसे से कभी से काम रुकता नहीं, हिम्मत का कमी है, कमिटमेंट का कमी है एंड शुरू करना सब आसान है, चलाना बहुत मुश्किल है. ठीक है. Katanat ka kuat ka khia abat ka National Health Mission minta kesngi kilas dang ya ka Stop Diarrhea campaign arhajar arpohun rio lani ka jingtrei ban pensange no ya ka jingpang penhiar kpo halat rembai dat sempen East Jantia Hills da ka bakentiu ya ka jingdi ya ORS ka jingthet kti bat ka jingle khuat le suba ban yada na ka jingpang penhiar kpo. I Dr. NP Suchiang ibadai i DIO East Jantia Hills ilaong bakila don hadu san hajar sanspa khandai pau ki jingjia pang penhiar hakaba uwei ulaklat no house nem baladep kat basan ngot pat ki khna ki bahapo san snem karta kilaklat nakane ka jingpang menta usnem
Ila banjur baka jing pendan kambiang por yau udawai ORS kan yada naka jingyam naka daw baduna hakamet kapat. Urang ba shnong uba ti suciang ula kentu ya kinong syang shnong ban penne pensa ya ka khuat ka suba bat ban ya shim benta haki program jing pensyai halor ka kwat ka khia. And immediately kita ki approach जो kamu ya kami da जो penkia. और kita का protective, preventive, जब ना का treatment. तो वो लोग कमी कते का protective approach. है ये आप कते का protective. Kamu improve utili wa lo lagi na nega penkia kamu be. Kalau kamu di PMNE kali ke kampanye dia berbagi hendak jiwa buat pasien jadi jauh tak jiwa kelak ini laga hidup kerja tak bersih hendak lagi kemen dan harga district yang ini ukena dia gajing bon ini hidup kerja harga sistem minusnya terkait 3,000 tanpa depau di hidup kerja dan melihat minusnya LEV kes Muslim UAE masih sedang Muslim kerap rakan menengok ini kena apa Muslim. Dan UAE kami dalam cakap motif kamu uyadai jadi ini jadi juga ini di kampung ini negara Malaysia. Ka Krishi Vigyan Kendra, West Khasi Hills, da ka baya trailang bat ka Kisan Morcha, minta ka sngi kala penlong ya ka khet bachao abhiyan hanong klau hapo Eastern West Khasi Hills, ban kentiu ya ka rep karyang ka bane basa, bat ka jing penne bat jing yada ya ka kendo. Lapen snguru ha ki nong rep ban penduna ya ki dawai penyap kenyang, da ka bas dang biang ya ka rukom rep klem kisbo dawai, bat ban penne pensa ya ka rukom thung rukom tep tenrai. La samru ya ki sembai sya ki nong ya shimbenta kum shibenta na ki kam ki jam ki batmu ban kentiu ya ka jing penmi ya ki mar rep bat ban penklan ya ka kamai ka ji ha ki jaka nong kendong. Di jam road mo ta ka baning kong ta ka subo ka ba ni itan banisle mo kata kadika di jam road ka kerteng ni penang kam ke nasi ni jong nasi ka shun ka bat ka khndo ma te ita di kani am mishna namba nin penroi ya kini di pingeten em di badan haka en nasi nin penroi naka tani nin penroi khambon namba nin sa clear tu dia bat sembai nambah penyerap jadi sembai ki jongi na ki jingpang ki knya badu bahkan ai bagi berklan jadi sembai ki jongi nambah na korban itu kin khamha ki jingpang ki jongi itu kan ni ro kahang ni latha bio fertilizer azospirillum lipoferum ma kani ka azospirillum ude ngejing em kidegi ni ngejing em barat tiba dan jing em kiba pensupo ya ka khndo ma tuni ngejing em uleyu finap ai kani ka dawai hapo ka ndore jayu uni azospirillum ushem ka nitrogen ka badan hapo ka air penkala saka nitrogen ka ba la ban fujet dahi jingthum ki jong ya hata ka rupam long kumba ai ni ai urea sini ai urea ban ai ka nitrogen number ka ikanika sini jingthum demikian bam ya ka nitrogen teuni pedeuli ayu ushem ya ka nitrogen banal air Open kelas akan nitrogen bersama khndo nambah hijin kunjungi ke naban tan ya kan akan nitrogen yang sebuah makin hekan something Ka Composite Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment of Persons with Disabilities minta kasngi kala penlong ya ka Purple Fair lani ka yau kerpang ka beningkong do na ka benta ki beriu ki baduna department harilom garo ha ampati. Kani ka program ka temu ban kentiu ya ki jingtip ki basai, ban kampen baha ya ka jingyo ki ya ki skim jingyaram, bat ban kentiu ya ki kampen kop bor lingba ki kam ki jam ki bakentop lang, bat ka jingya shimbenta jang ki baya don benta lang. Ha kani ka yau la don ka jingpen inam da ki beriu baduna department, ki seng bahalang, bat ki kenhun self-help group ki balasay madan ya ki jingshna jang ki. UMP Karilom Garo usaleng sangma ulay shimbenta kum ukongsan. Sakali sesamore ba sa
kindly give us something to work. What are you like? Do you work in any way? He said, I'm a contractor. He's a blind man. Even his wife is blind man. Blind. So what happened is that I told him that, okay, you go to one of my engineer. I will talk to him at least to give you some work, allot you some work. Because we used to get small work before. Small like candle, all sorts of work. All kind of repairing and all. So what happened is that I gave him some sleep and I sent him to one of my engineer. Mentapat nginya pai shiki kubor nakaleng kathan chatay lamingi. Kajing tap vote na kabenta kaway kasyuki Raja Sabha na Jila Mizoram kalalong menta kasngi hapo yeng dorbar tauan jong ka Jila Mizoram. Menteri Rangba ka Jila Mizoram ulal duhoma ulalong uban ningkong ban tap vote bat kumjuru kidukhat ka yeng dorbar tauan kibalaya shim bentalang ban kersyan ya unong mikmat batang marway na kani ka Jila hapo ka yeng dorbar Raja Sabha. Mentapat nginya pai shiki kubor nakaleng kari. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala shimbenta ha ka program Empowerment of Tribal Society by Spiritual Awakening kabala penlong da ka Prajapita Brahma Kumari Ishwarya Vishwa Vidyalay ha Bitul Madhya Pradesh haba ai jingkren ha kani ka jingyalang kala ong baka jinglong ba maringkat ha pedeng ka roy kapar bat ka kolshor kalong ka nongrim ka bakongsan na ka benta ka imlang salang ka baklan bat ka bariu spa bat shu kala benrap baka roy kapar ka bakit jingmut ka day ban yu bor na ka thmei jongkari शुरू हो गई थी दिमाग ने कहा था असंभव लेकिन दिल श्री दुर्गादास विके जी जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहूंगी आप हमारे सदा सहयोगी बन के रहे हैं आपका भाई साहब स्वागत है इसके साथ साथ हमारे प्रभारी मंत्री मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विकास और संस्कृति दोनों का संतुलन ही एक सशक्त एवं समृद्ध समाज का आधार है सार्थक विकास वो है जो हमारी जड़ों और जीवन मूल्यों से वसीयत भी ग्रहण करे तथा उन जड़ों को मजबूत भी बनाए हम जो ऐसे समग्र दृष्टि से काम करेंगे तो भी समाज में समरसता और समता की प्रबल धारा प्रवाहित होगी तो भी हम समावेशी विकास के नई प्रतिमान स्थापित कर सकेंगे संस्कृति और संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्गों की आध्यात्मिक सुचिता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है वास्तविक सशक्तिकरण तब होता है जब व्यक्ति आत्मविश्वास आत्मसम्मान और जागरूकता के बल पर सामाजिक दायित्वबोध के साथ अपने कार्य क्षेत्र में सक्रिय होते हैं Menteri Ketenat Minority Affairs Ukiran Rijiju minta kasngi ula penya ya ka jingyalang bishar benya halor ka jingle reublei haj jong usnem arhajar arpunyo hanong ba New Delhi. Habakren syakilat patai khubor hadian kani ka jingyalang Urijiju ula batai baka haj ha usnem arhajar arpun riu kadai ka bajoptam haki khana pateng jong kari. Uni Menteri ula pentip ru bakari India kalayo pediang arteli ki khusnam labetum na ketenat haj bat umrah jong kari Saudi Arabia na kebenta ke jingle riu blai haj arhajar arpohun riu. Ula penpau ru baka sorkar kan sapen bena ya ki rukam terekam ki batamai halor ka haj na kebenta usnem arhajar arpohunyo. Uni Menteri ula banjur ru baka haj arhajar arpohunyo kan khambha shu banya ka bamenta usnem. हज रिव्यू मीटिंग 2027 हज का तैयारी के लिए हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग लिया
और साथ साथ में जो अभी हज ख़त्म हुए हैं, अभी लोग आ रहे हैं, आने का सिलसिला शुरू हो गए हैं, उसका भी हमने जायज़ा लिया। मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि आज तक जो हज कंडक्ट किया गया है हिंदुस्तान का इतिहास में, सबसे अच्छा कामयाब हज 2026 का रहा है। अलग अलग उसका पॉइंट्स है जिसके माध्यम से हम ये आकलन कर सकते हैं कि ये सबसे शानदार हज रहा है। सबसे पहले तो जो हाजी है, हज में जो जाते हैं, उनका हज के दौरान कोई तकलीफ ना हो, अपना हज पूरा करके वापस आए, ये प्राथमिकता होता है। उसके बाद जो अलग अलग व्यवस्था है, यहाँ हज का एप्लीकेशन सिलेक्शन से लेकर के एम्बार्केशन पॉइंट से भारत से जब सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना, फिर हज पूरा करके वापस अपना घर पहुंचने तक, इस दौरान जो हम हिसाब किताब करके बोल सकते हैं कि इस बार का हज 2026 का सबसे शानदार हज रहा है। Mentangin ya pai shiki kubor na keleng kari jong ke perthai. Menteri Rangba do kari Narendra Modi bat Presiden kari US Donald Trump kila penlong ya ke jing ya keren ha padeng kini ki arteli kiri hadien ke jing ya lang G7 summit ke balalong ha Evian ha ke bakila ya keren halor ke jing ya trailang ha ke khayi pateng ke boarding ka kamyadari ka teknologi bat ka jing ya dei ha padeng ki nong shong shnong. Umodi ula penpau ru ya ka jing sngongu jong ka India halor ki jing persyang banwan ra biang ya ka jing shong suk shong san ha ka than West Asia da ka babanjur ya ka jing don kam ban pleno ya ka Strait of Hormuz bat ban pentikna ya ka jing shngan jong ki patba bat ki nong let nong wan lingba ka duriaw. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, अब जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Presiden ke US Donald Trump bat Presiden ke Iran Masoud Pezeshkian lingba ke video conference kila soi ya ke dorkas jong ke jingyas no tho jingmut ke badan khatsau teli kimat ban penkut no ya ke thma hapdeng kini ki arteli kiri ban plie biang ya ke duriau Strait of Hormuz bat ban sedang ya ki jing ya keren ke bahan real posngi halor ki jingkang persya bat ke program nuklear ke ri Iran. Ka White House kala ya thu ba utram ula soi daladi ya kani ka soskular kat ba udang kendu ya Presiden ke France u Emmanuel Macron ha Paris. Yes. Bravo. Keep the pen with it. We'll keep the other guy. You can Which on the other side. Good job. Thank you, everybody. Great job. Mentangin ya pai shaki kubor ya lekai. Ka
India kala job haka jingi kun ke bajuat persya ya ke Uruguay dalai laar haka lempung FIH Women's Nations Cup ke bala long hanong ba New Zealand menta ke sengi. Ke bala penlong ru ya ke ni ke kenhuan ban job laisien lenter bat wan hak li du haka pool A. Ke Deepika Sherawat kala yo ban tap gol Arsien kat ba ke Deepika Soreng kala benrap sashi gol hadien baka India kala syak tap gol dang kloy. Da ke ni ke jing job ka India kala jam sya ke semi-final haka ba kinsa ya kendu ya ke nong job na ke jing ya kun hapadeng ke Chile persya ya ke Korea. Kani ke jing ya le Kairu kala longkum umau jam uba kongsan e na ke benta ke neha ke bela mi kemat ya ke India hadu ar spa sin kenti. Wonderful reverse stick shot there. Wow, two Tommers. The first one was saved and the second one. Timintapat ngin ya pet ya ke jinglong jingman ke sun beneng hakeleng ki benta jong ke jelah. Hatura ke jing kriat kalong arpesau degree Celsius bat ke jing shit kalong laipau degree Celsius. Ke jing sngem ka hau-hau menta ke sengi kalong nyopo henriu na ke shispa kat ba ke jing hap slap kalong shipo point pra milimeter. Haba pai pat sya kanong ba Shillong, ka jing kriat kalong arpau degree Celsius, bat ka jing shit kalong arpau sau degree Celsius. Ka jing sngem ka hau-hau menta ka sengi kalong kendai pau lai na ka shispa. Ka jing hap slap pat kalong katway point lai milimeter. Kat ba hajawai pat, ka jing kriat kalong arpau degree Celsius, bat ka jing shit kalong arpau san degree Celsius. Ka jing sngem ka hau-hau menta ka sengi kalong nyopo henriu na ka shispa, bat ka jing hap slap kalong lai point san milimeter. Kandan ke jing hap slap bamalu mala bat ke jing tiat upertat haki babun ki jaka Hatura, Shillong bat Jawai. Shwaban poi shi ke bekut jong ketup kubor nyen ya pet yang sasisien yakini kimat bakongsan. Lak banlong ke election shiteng samoy ke yeng dorbar Lok Sabha na Shillong hadien bala pendek kemai ya ketup kerteng election bat an penmi ya ketup kerteng election haka nyau tarik urisau ong Chief Electoral Officer ke jelah. Kentu usembut Menteri Rangbak ke jelah ubak Preston Tensong ya kisamla bandan ke jingkit klik ke bakam klan ya laki jong ki kamram. Kentu ban buat dalam ke mons ngobha ya ki kendon an. Temu ke KHADC ban let syakibor ke an kenang ban yok kini biang ya ke Khasi Traditional Medicine Institute bam siu ya ke pisa bat bam tentrekam ya ke dakinong shimwai. Bat betah Chief Secretary ke Meghalaya Dr. Shakil Ahmed ya ki tenat sarkar ban sedang ya ke medicinal but aromatic plant project haki jaka bala syakta haki kamti marpok kendau na ke benta ban yo ya ke kamai ke kaji ke bane bat ban penbahab yang ya ke mariam. Ti parlok kat tu ngilapoi sya kebekut jong ketup kubor jengi menta ke janmian. Titat hadu bangin daya syambiang bat pi lasai ke step. Kani kedai ke DD News Meghalaya. Kublai shibun ya pi barok.